Kitabu cha Lamuli mriango ni wa mirongo miri na mwenga na wangmisho. Abenjamini mana maliruachi. Aisraeli were maapa komizipa kukala. Hakuna hata mwenga wao. Andiyoloza mwanawe wakiche kwa Benjamini. Bayo watu machenda Beteli. Machenda kela simbereza mnunga taziloni. Kuno manapiga lonzo na kurirajo. Marira makiamba. He Bwana, Mlungu wa Israeli. Ni kwani ni utu uno uzahendeka muna Israeli vinorero. Ni kwani ni mbari mwenga kaimo muna Israeli vinorero. Yo siku ya hiri ya watu malamuka maza chamaisi makijinga hijaji cha kwambozera sadaka na makimboza sadaka za kocha na za dheri. Gonyo Israeli makiuza makiamba. Ni hanari ya kendere mbere za Bwana. Kulakai za mbari za siza Israeli. Mauza vivi. Kwa kukalawere maapa kukala. Mtu hiyo sare kanda fika mbere za Bwana kwa mizipa kulagwa andalagwa vikara wa Israeli makia shikitikira ndugu za wa Benjamin makiamba rero mbari mwanga izatoso kula kwa Israeli funda patirazi ache omazi osala na sifapa kwa Bwana ukala kafundalo za sichanae ngonyama kuza makiamba ni mbari hiyo ambayo kaizire mbere za Bwana kwa mizipa makigundua ukala kahana hata mtu mwenga wakula Jabeshi Gileadi ariyekuza kwa kambini kwa mtunganano kwani mariho atalo watu maona kukala here kana mtu wa Jabeshi Gileadi hata mwenga bayo mtunganano ki lagiza shikara 12,000 mende Jabeshi Gileadi na makala kwa mshu osimariho kala manaishi kuko jumula naache na hoho Mambira vivi. Hivi ndo mzishohenda. Lagani kila mlume na kila mchari yesibikira. Koja Beshi Gileadi. Machendo nasicha magana mane. Amba were kama zango kumanya mlume. Makihala machendana wakaiza yo kambi reo kalashilo. Kokanani. Gonyo mtunganono wosu kwa uhangwenga. Makuhuma ujumbe kuika veri na atua Benjamini. Mario kalama naishi kwa iwera Rimoni. Kwa visho, watu wa Benjamini makuu ya wakati huo na makigeroa anaacha Jabeshi Gileadi Mario kalama tijwa ela kama toshere osibuli. Watu makashikitikira watu wa Benjamini kwani Bwana wera zaheda kukale na mwanya kaizambari za Israeli na vilongozi wa mtungana makiamba hunda patirazi ache wana alume ya Benjamini mazio sala na wachiambara Benjamin mangamizwa. Ni lazima watu wa Benjamin mariotia mapatatu akwarithi ili mbari ya Israeli singamiki kamari. Kafudi makalo za asichana yuhubule kwa kukala sisi ya Israeli fapa kufukiamba mtu yeyo sandia mpamche mtu wa Benjamin nala niwe. Ila lolani bae kila mwaka kuna sherehe ya Bwana kwa Shilo upande wa vuru Betheli na mwambole wazi wayo ngira imbolayo Betheli kwenda Shekemu na upande kwa mwaka wa Lebona. Baina kialagizo watu wa Benjamin makiamba. Nendani mkazameko minda ya mizabibu. Mlolere. Wasichana ashila makimbola kuvina. Bola niko mizabibu na kila mwenga wena agure msichana mwenga kaiza wasichana ashilo. Azipatire muche. Na endeko nchi ya Benjamin. Obabiza hedu nduguza makifu shita kira. Fundamba fonere nimba azimari chira asichana yenu kwa kukala kafa patirire ache wakati wa viha. Na nini nani kamuna makosa gogosi kwa kukala kama walozera asichana yenu. Na visha nda marije enda watu wa Benjamini. Asena mara wakala mana vina kila mtu wa guro mwenga achenda naye. Achenda muhende ya mchewe. Wanyama kuya kai zamani gao. Makijengalusha mizi yao na makitwa mumu. Wakati huo Israeli makihauka haho na machenda kwa mizi na kila mtu achenda kwa mbari ye na lukololo. Kila mtu achenda kwenye manigi. Wakati huo Israeli were kaina mtawali. Kila mtu were anahenda jwari jona ni karakara.